Nya, Miss Victoria no, Mr. Victoria. Ay, huwag gayam ya. Nagligga si gamin. Kuna na Miss Victoria. Ja, lama mati kanyang Franz. Huwag ba? Siya nag-champion ni Day. Paglulokwan ako na Franz, nag-champion ka pa Imposible. Huwag ba? Damagan ta ni Makoy. Naimbaga na nga maday, nangabak ka. Naimbaga na nga wine, nangabak ka. Ni, dapat lagay mo utang ni Franz ha. Nagbayag magaya mga nga utang nan, hindi pa maminsan nga tawin. Apa na man di balay datapang ko singiring. Alam Makoy, pantalam-lam di pestahan, nagbuya. Libre kang tumakan. Pau, doon sa Pirama, Franz. Woy, kare-release ko lang gamin linding. Kas diya, mayat libre na nga rad. Woy, basi nga bagay, kaya tapos yung color games. Ina nga tati balay da Francis to. Ina nga tati balay da Francis to. Tano na nga bakta, intamangan. Ni baka di Oh no! Makoy, Oo, pay Franz. dudag damag kanyak, ibaga mawana ka. Wan, sige. Pay papanamngay. Panaglag si RB8. Kasi si Arak. Sige nga rod. Pigsama mga ni Franz di Cornican. Sila Reaper. Boss, nakita mo ni Franz? Abay ya. Dako mati ko kasapulak kanya na. Ana di yata, ibagak kanya na. Singirik ko maji, udi na nga utang. Manoya ajay. 3 nga nasa raw. Kas diya. Gamin tatay, agkadwa kami dito yung gininistorya. Bago ka sumangpot. Imbilin na gamin kanyak, no, dagsapol kanya na. Ano, ituloy mo Ayaw ang gayang brad, danapanan na. Kasjaya. Singarod tag subliak tulat tamdaman. Sige nga rod ta, ibagak to lang kanyanan. Singarod din ako, pakibagan tulat ta kanyanan. Kuray man, duda akte. Franz, rumor kan. Awan na igsapsapol kanya mo. Kita ang Makoy, glenga ya. Wen Franz, sabali ka nga talaga. Kunakon kay. Tama-tama ha. Isti sa bana nga prasin, arte lang magayang, limliming anak taluko. Pagama ajay. Basi nga ba? Balang. Basta dagasan na ka. Woy. Ukra ba mo Makoy? Apay kasta ka. Amoy baga nga bakla ka. Nyaji Uy ba? Arta kagayam, tatay ka ba ita? Uy, tatahik pa dito, uy. Madina nga mautakan in plan. Ayang, kuna lagi na nakaawid kan. Han Franz, napigsa ngamin ti pinagangot ko. Naangot ko ngamin agat kabalyo dito, uy. So amok artoy ka. Yan ba kapunay ka mo tayo? Kasla pulis dog, pinagangot mau.
Hana nga magulangan in Franz. Madi ka tagbalin nga no maminsan lang ng baak. Haanin Franz, tatta ko mata, nalawlawag. Apay nasingot ang baak. Focus di sa bang Franz, philosophy ka nga talaga. Hindi nga pilosopi tayo bagbagang baak. Pilosopo ko naman Parehas malati tunog na ajay. Apay jakam mo, sino ka tandagaya may? Mutalan ka talaga baak. Madi may sinukatan. Aya, kuna lang no, nasukatanin. Sige man lang karo doon. Ato utang ko nga 3,000. Kasta agbayad no da kwartana, madingaji kas ladad duma, isugal dapay. So pay agyaman nak tapinautangan nak. No sumaro no Franz, hanggang amot utang tiya daw. Wan baak, uray ado utang ko. Gwapo latamay. Sino nagbaga Franz? Kiniinang ko Di sa bang Franz, nagpigsama lapog mo ya. Kitwan nomom lang baak. Dati nga lumaban ti Miss Victoria. Nya, Miss Victoria no, Mr. Victoria. Ay wang gayam ya. Nagliga si gamin. Kuna no Miss Victoria. Ja, lamamati kanyang Franz. Wan baak, siya nag-champion ni day. Paglulokwan ako na Franz, nag-champion ka pa Imposible. Wan baak, damagan ta ni Makoy. Naimbaga na nga maday, nangabak ka. Naimbaga na nga wine, nangabakak. Sige, 3,000 lang, pagayaman. Ano? Kaya baak. Game. Makoy, ipay siya. Nag-champion natin Mr. Victoria day. Wow, nag-champion ni Franz si Day. Ana, baak, namanikan? Oops, ay postam ngay. Ukis ti sabana. Ni Franz nangabak ti Mr. Victoria. Imposible mita. Atanay, 3,000. Kasano baak? Panawan na katuya, napang kamay pa'y ilay. Tan, oy. Ukis ti sabanan. Ni Franz, Mr. Victoria ide. Duling siguro agad di judge.